Hakaski no vote na kabentak election Khasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council haka arpoi terik rempang araja arpusan ka kubor ka balayok lum ka long bana JHADC uba Lasky Rymbai Kyrtong ka United Democratic Party UDP ulayok ban Khur Jingjop na katuber Wapung Konstitwensi. Pona galing yung nakaw candidate with a job ya kaniga election NDC muslim araja arpusan ay kublay kamtama ya UDC returning officer kipai ba kham tama kinong kursan kiyonga but leaders ki wo pair to have apo konstituensi apo vi to bear wo functional konstituensi yonga dengan kali yang nga ekuble lang ya piwaro wa jingjop yonga man go jingjop yonga konstituensi hi waro ko vi but yonga rilom jantia hi na benta pun ku kun roi ya ka JHDC beshimon. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.